Ki pulit ka kunhun anti-narcotic task force ANTF ka East Khasi Hills ha ka khatlai tarik naitung. Kila yok ban kiam ya sawut ki briu ka bakentop ya arngut ki container ka tain Fire Brigade Shillong. Bat yok ban kuruk no hadu South Park khatway point khandai gram drok heroin. Superintendent of Police City East Khasi Hills Shillong ula pentip bagi ni ki sawut ki bala Shah kiam. Ki day ki bala te perteng kum ukai kayo hao nriu arsnem. Ka Gracie Dauman Saposnam, ka Polne Lam Kipgen Life Sausnam, but Upalcha Kongsai Life Voice Namerta. Na kini kisawut ki pulit kila yok ban kurup no hadu Life Sautali ki song sabon, ya ki balat hep yo drok heroin ubadan ke jingkia ka bahadu South Park khatway point khandai gram. Kentup ya santali ki mobile phone bat atli ki jingdang sengkai. Halor kene ki pulit kila register case hapok Light Mkra Police Station, hapok ki kendon ke NDPS Act bat ke jingtoket mentah kalayak syakmat.